ላይ ዱላን አበርትታለች። ወማ አርሰልናከ ረህመተን ሊልዓለሚን ብሎታል አላህ በቁርአኑ። ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ብሎታል። ለሰው ልጆች ሁሉ እዝነትን አውርዷል አላህ በቁርአኑ። የሰው ልጅ የተከበረ ነው። ይህንን ሁሉ ዛሬ በእኛ ላይ ይህ ሁሉ ቀርቷል። ዛሬ በእኛ ላይ ዱላ በርትቶብናል። መከራችን በዝቷል። እባካችሁ ድምፃችንን አሰሙልን። ባለ ስም የውመል ቂያማ ታገኙታላችሁ። ዛሬ እኛ ስጋችን አልኮ አጥንታችን ቀርቷል። ምንም ባላወቅነው ነገር ወንጀለኛ ሆነን ዛሬ ወንጀል የለብንም። እንደዚህ እየተሰቃየን ዛሬ በአንጋል እየተጫወተብን ነው። አላህ ያሳያችሁ። ዛሬ በዚህ ረመዳን እኛ አላፈጠርንም። መጀመሪያውንም ምግብ አይሰጠንም። አሁን ደግሞ በረመዳኑ በርትቶብናል። በጣም እኔ አመሰግናለሁ። ይሄንን ድምጻችን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከመና ጋፈያዳ ጅርጅርቶ ጅሮኝናል ፈካተ ብሎቲያ ባቲ ረመዳና ተናን ሆኖ ምን ሙስሊማ ሆኖ አከሰላተቴ አከነጅረ ዋን ተፈሩ ለበ አከኸመራ ሆኖ ሞቱማን ከኛስ ኑ ስንገልችና መለ ሐሊ ተከነገረ ሆኖ አከነ ኸይሰኑ እንጅራ ኢላላ يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ولمانو بقت نمجه كنت مخينا ورا مسلمات اللي بقت سننجه سننجه مانس ركنا خينا خنا أكو صلاة مغربا صلانين وانتي فتر اللي دمنتي أكست على خنا نجرا على خنا نجرا ركولت تنان نجرا كسجلين وتاتن ركنا منايدا خنا كست دوبا ينو كنا مجرا يا المان رومو سجلين وتا والله كون كودان توما جرا خنوتي أكو صلاة مغربا صلانين أسكستي منايدا كست كون كوان اتفات أرودمني أكن جرا خنو نموتو أكا لالتني أگر تنخنا موتما كينيا أكنا نجرا إلالا نمنو خنو akkuma simbirtan kana waan takka bishaanitti midhaan malee bishaan tokkochaa haleessa nu kannameen furree illee yeroo tanaatti jirra. Kun akka laaltanii agartan kanaan akkana jirra maal goonare kun soomana kana bash godheeti waan hundi deebifatee furaa nuti bishaanii udhamne wanti furra kun asin nu ga'ee jira. Akkasiiti wanni godhan takka hin jirtu yaani mana hidhaa keessa jira. akkuma laaltan kana gartan kun dikka keessaala baladiyaa kana namu uffateetuma akka itti furetti jira kuno aye dire oase السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وقبلنا كم بريد سنجنا من إذا تريك خرجي رياض كجتي حالا خنان أكنت أكو مسألة نجيب ترى رمضان كان يجي أبرة فارا ريف النجيبة حالا خنان سومنا كان يفوني أرغنو لفقا نجيبة رمضان كان فودو ملاي فوري جودا سلاتا أكو مسألة نتتاج بريجو رمضان كان سلانة سلاتا كان بوني بيشان تكو أصلا نبين نيادا ملاي جاي نيادا سلا اتفور أصلا نقول تتاج راجو المغرب كان الدنيا يتر سكالين كا نقول تاني ملاي وان نقول تاري وانا كره حالا هما كسي راجو حالا أجزاء كسي راجو مو قالوا جداب تا ومن خينيا كيمانيتي قالا وانا كره تيار تكو تربي كده تكا بيمونو لغينيا وجيا كده تكو فا كسي راجو جيا كده فا غوتو دا فويا واتكو بيشانو ده كده متى متبرمودا بقي جنو داود أسيان شين وراتي أدنى نويا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين خينيا والله خا وايد اللي وانا اللي تشوفينه رمضان أنا ولا خنو
saanaa takkitti nama afurii nyaannee raabbannee ilaa zaata irratti ammaan tana kun akkana jirra hawa rabbii khaaliqa sodaadhaadha sheer godhame nama takkaaf namni lama namarra taasoo nama fokkattuu dhalleedha Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akkana gaa'unooyi haanii furaadha haanii agabuudha jiruu malayidha ati gaa jiruu malayidha siqichi siqiin qabdu ati gaa ramadaanaa tolte agabuudha waliif baanee jirra waan ta'eef nyaata waan ta'eef wayii fidanii waan dhungeenya fidanii nuti warra xariiqa harjiidha jiru akkanuma bishaanuma qabnu bishaan amaamamaadhaan furree akkanumatti salaata keenya jamaa salaannee agabuu gattaa jirra waan akkanaa keessa jirra warri nu dhageessan akka ergaa tana olii daddabarsitan jechuu barbaanneeti. Akkuma dhagaa jirtan hundi namaa akka soomana furretti wallahi kaleessa khubsii takka furree duraan galgala khubsii takka furree khubsii takka raabbanna takkittuma itti furrisanuu kunoo afaan nu qabanii fi kunoo nageemaan awol koo askaraan nu argare kunoo akkuma agartan kanatti namni muslimaa hundinuu akkana jira kunoo garsiisne ga'a akkasitti namni hundinuu kunoo kana keessa jira askara sodaachaa isinii waraabaa jirra ilaala haala kana jirra bishaan tokko osoo hin qabne midhaan tokko osoo hin qabne salphee salaataa irra osoo jirru waraabuu eegallee haala kanaanii kunoo waan baay'ee nama gaddisiisaa haala kanaan soomana jirra soomana guyyaa afuraffaarraa kunoo kanatti keessummeessu jirra. Nee seenaa hundi keessanuu namni yoo seene malee nama lamaa fi afur irratti haasoo nama dhibaate maali namni suurarra jira moo obboleeyyan keessan kun akkana jiraniiti maal irraa furtan nyaanni nu akkamitti isinitti tolaginaa jennu taa akkasiiti. Rahaus ijatan kun suurallee gongo gaariin argannu haftirallee gongo gaariin argannu waan itti furullee bishaan malagaatii fi adasa waan jaanta waan biyya tanaa nyaatan daalatti yootiiti waan akkanaa keessa keessa jirra manni ajnabiidha akkanaa miti manni Itoophiyaa waan isin taate nu dhibee waan kana ta'eef garaagarummaa Itoophiyaa fi ajnabii biroo jirtu namuma hidhame qofaatiitu harka manni biroo wanni nyaatu nam tokko ruuza saanaa takka nyaata Itoophiyaan nam tokko ruuza saanaa nam sadii ruuza saanaa takka waliin nyaanna namni ajnabiin biroo khubzii nam tokko lamaa fi cina nyaata Itoophiyaan khubzii takka nyaatti maali sababni kun yogguu jennee gaafa nu mootummaa keessa eeyyame jaagaa mootummaan khubzii takka ajnabii teenyaa nu hayyame nuti gaafis numa kaafna takkaan dhiifne addaanii mootummaa keessa eeyyame khubzii takka nyaadhaan hunjaa maali abriin akkanaatu waan ta'eef gaa nuti lammii birooti moo maali kana biraan garaa kaasaa jira torbe takka nama kuna wayii ifaadhaan ciciifnee dhiiga garaa nu yaasee waan kana namni deebi'ee namni akimallee nu weessin jiru ambaasii keenya illee dawwallu maarree